Vaše preosveštenstva, časni oci, časno u Hristu monaštvo, uvažena gospodo hrišćanska, poziv da se makar i na kratko napusti pustinja, ona gradska, beogradska, u kojoj mi nemonakujući živimo, i da se nađemo u perivoju Svetog Save, već je sam za sebe veliki blagoslov. Na ovaj blagoslov prati i ukazana mi čast, ujedno i odgovornost da vam danas, koliko je moguće sadržajnije, progovorim o srpskom crkvenom pojanju u kontekstu balkanske pojačke tradicije. Utemeljena u hrišćanskoj civilizaciji Vizantijskog Commonwealtha, srpska država i njena kultura su tokom čitavog srednjeg veka, u periodu turkokratije, kao i u novijoj istoriji delili sudbinu ostalih balkanskih naroda. Pravac koji su sledili postavila su sveta braća Kirilo i Metodije, misionari među južnim Slovenima, zatim i svi srpski vladari iz svetorodne dinastije Nemanjića, na prvom mestu Sveti Sava. Ustrojavajući bogoslužbeni život u najznačajnijim srpskim monaškim centrima, manastirima Hilandaru na Svetoj Gori i Studenici u Srbiji, prema tipiku tada čuvenog manastira Bogorodice Evergetitske iz Carigrada, Sveti Sava je od samog početka pred srpske monahe i služaše postavio najviše kriterijume duhovnog uzrastanja. Starajući se o organizaciji crkve, on se ujedno starao i o umetničkom delanju u slavu Božiju i njegovih svetitelja. Da je prvi srpski arhijepiskop naročito vodio računa o pojačkom blagoljepiju potvrđuje sam izbor evergetitskog tipika, koji vidite na predstavljenom slajdu, u kome je umetnost zvuka posvećena velika pažnja, ali kao i posebni dodaci u hilandarskom tipiku koji se tiču uloge eklesijarha, zaduženog između ostalog i za brigu o pevnici. Srpski poeti su nesumnjivo u početku vizantijske melodije prilagođavali crkveno-slovenskom jeziku, ali nije isključeno da su koristili i ruske pojačke knjige, koje su takođe predstavljale svojevrsni slovenski prilog jedinstvenoj vizantijskoj muzičkoj tradiciji. Dva drevna rukopisa, ispisana takozvanom krjuki, znamenom notacijom, koju čine, tu ranu fazu notnog pisma i staroslovenskim jezikom ruske redakcije, danas se čuvaju u biblioteci manastira Hilandara, stihirar broj 307 i Irmologion broj 308. I to su ujedno najstariji datovani rukopisi u Hilandaru, dok je najstariji datovani grčki rukopis sa delimično notiranim himnama u Hilandaru, pergamentni Minej, koji je pisar Manuil završio 1277. godine. Sva predanja u slavoslovlju i pjenju kako u Svetoj Gori naviče, Sveti Sava je, prema rečima njegovog biografa Teodosija, utemeljio u Srpskoj lavri na Atonu, ali ih je preneo i u manastiri i crkve u Postojbini. Pojući na različitim jezicima, svetogorski crnorisci, pripadnici različitih naroda su u ovom periodu bez sumnje pojali na melodije jedinstvene vizantijske psalmodije, koja i danas predstavlja deo jedinstvenog pravoslavnog crkvenog predanja, premda na različitim jezicima. Činjenica je da nepostojanje primarnih izvora, notiranih srpskih pojačkih zbornika, opravdano navodi na pretpostavku da su Srbi teško usvajali složena simiografska pravila notacije, te da su najverovatnije u tom smislu bili manje muzički obrazovani od grčkih pojaca. Iz dugovekovne, srednjovekovne prošlosti poznata su imena tek trojice muzikoslovnjejših Srba: Isaija, Kir Stefan i Nikola, uz čija imena u rukopisima kao po pravilu stoji odrednica Srbin. Potpisnici su himni koje su se pevale u dvojezičnoj grčko-srpskoj sredini, možda upravo na Svetoj Gori, gde je praksa zajedničkih sasluživanja bila uobičajena. Isaija Srbin tvorac je poznate antologije broj 928, koja danas pripada Fondu Nacionalne biblioteke Grčke, među čijim koricama većinu čine njegove sopstvene melodije, uglavnom sa grčkim tekstualnim predloškom u osnovi, kao i sa grčkim i slovenskim stihovima. Kir Stefanove kompozicije su zastupljene u rukopisima pisanim najverovatnije u vlaško-moldavskim manastirima i sve su na grčkom jeziku, dok su melodije Nikole Srbina našle mesto u dvojezičnoj antologiji manastira Lavre, E108,
a bile su zabeležene i u beogradskoj, takozvanoj beogradskoj psaltiki, rukopisu broj 93, koji je izgoreo prilikom bombardovanja Narodne biblioteke u Beogradu 1941. Na tome možemo da zahvalimo Nemcima. Na srpskom dvoru i uopšte u celokupnom političkom i društvenom životu, samim tim i na polju kulture, u decenijama koje su prethodile propasti Vizantije, veliku ulogu su imali grčki arhonti, monasi, kao i brojni već potvrđeni umetnici iz Carigrada i drugih krajeva Istočnog carstva. Pouzdano se zna da su udeo u srpskim bogosluženjima imali Jovan, u monaštvu nazvan Joakim, koji se u neumskim rukopisima pominje kao sabrat Harsijanitskog manastira i domestik Srbije, kao i najpoznatiji kasnovizantijski muzičar Manuel Dukas Hrisafist. No da je umetnost pojenja bila na visokom nivou, svedoče i predstave pojaca na freskama oslikanim u datom periodu u našim manastirima. Ovde imamo predstavu iz Gračanice i evo na ovom detalju vidimo dvojicu pojaca koji prstima svojih ruku pokazuju takozvane hironomijske znakove. Period od 1453. do 1580. je na prostoru Balkana u muzikološkoj literaturi označen kao vreme zatišja, koja je obeležila tek sporadična prepisivačka aktivnost. U pisarskim radionicama u okviru granica nedašnjeg carstva i izvan njih i dalje su, pored bogoslužbene literature, prepisivani neumski zbornici, ali u mnogo manjem obimu i bez stvaralačkog upliva u smislu dodataka novih kompozicija i muzičkih žanrova ili inventivnih kaligrafskih rešenja. Sve do pred kraj 16. stoleća na muzičkoj sceni se nije pojavio ni jedan upečatljiv melod, pisar ili teoretičar, daskal, a tek retki skriptoriji, poput onog u manastira Putni ili pojačke škole kao što je Kritska, imale su dalekosežnije uticaje izvan matičnog područja. Brojne svetogorske i druge manastirske biblioteke, kao i različiti inostrani rukopisni fondovi iz datog perioda, nemaju ni jedan sačuvan notirani kodeks. Koliko se izmenjena politička i društvena situacija odrazila na umetnost pojenja i rukopisnu tradiciju, govori i činjenica da stagnacija nije mimoišla čak ni monaške zajednice koje po svojoj muzičkoj tradiciji, koje su dakle bile nadaleko poznate. Mislim pre svega na manastire na Svetoj gori kao što su Vatoped i Velika Lavra. Izvestan pomak u kompozitorskom stvaralaštvu i ujedno prepisivačkoj delatnosti usledio je tek 80. godina 16. veka, kada u takozvanom kalofoničnom stilu utvrđene himnografske sastave, pre svega irmose, komponuju melodiji kao što su Teofanis Karikis, carigradski patrijarh, Joasaf, poznatiji kao Novi Kukuzelj i Arsenije Vatopedski. Uspon crkvene muzike usledio je tokom druge polovine 17. veka, naročito u razdoblju od 1650. do 1720. godine. Izučavanje pojanja u ovom periodu postalo je temeljnije, obnovljeno interesovanje za tradicionalne muzičke forme i stilove, s tim da se nije zanemarila ni potreba da se isti reinterpretiraju, protumače ili obrade u skladu sa novim kompozicionim postupcima. Period o kome je reč obeležila je naročito bogata i izrazito sofisticirana veština beleženja neumskih melodija. U odnosu na padove i uspone koji su obeležili istoriju postvizantijskog crkvenog pojenja, o ovoj umetnosti u srpskoj sredini nakon vremena despotovine do pred kraj 15. stoleća, dakle, pa sve do početka 18. veka srpski izvori ćute. Posledice opustošenja, koja su neminovno pratila turska osvajanja, najočiglednije su i u srpskim zemljama bile upravo u domenu bogoslužbene literature. Crkve su ostajale prazne, bez neophodnih knjiga, koja su, kako piše u jednom starom zapisu, agarijanska čeda pograbila i razderala. Iz potrebe da se nadomeste osnovne knjige, bez kojih bogosluženja nisu mogla da se vrše, ponovo je u stilu i duhu srednjovekovne tradicije bilo potrebno oživeti prepisivački rad. Podaci o aktivnim crkvenim i manastirskim središtima oskudni su za period neposredno nakon gubitka državne samostalnosti, ali promena je upaljiva već u prvim decenijama narednog veka.
Broj pisarskih radionica u krajevima koji su u 16. i 17. stoljeću naseljavali Srbi nije zanemarljiv. Naprotiv, jedva da je bilo značajnijeg mesta, manastira bez skriptorija, a među monasima bilo je i takvih koji su zbog svoje aktivnosti na planu pisarske delatnosti, obnavljanja književnih tradicija, kritičkog izbora, redigovanja, kodifikacije tekstova opravdano proglašeni predstavnicima osobitog pravca ili škole u razvoju srpske crkvene književnosti kasnog srednjeg veka. Pisarske usluge za honorar i po pozivu obavljali su i putujući pisari, laici i sveštenici koji su neretko ostavljali dragocena i čak vrlo opširna svedočanstva o sebi i vremenu u kome su živeli. No u plejadi imenom poznatih pisara se nakon jeromonaha Genadija, sastavljača srpske službe i prološkog žitija svetog Petra Koriškog, za koga se zna da je 70. godina 15. veka bio domestik, dakle imao je veze sa pojanjem, u naredna 2 stoleća nijedan ne dovodi u neposrednu vezu sa crkvenim blagoljepijem. Takođe, osim stihirara E10 iz manastira Velika Lavra, koji je tokom 7. decenije napisan staroslovenskim jezikom sa elementima ruskog crkvenoslovenskog i kasno vizantijskom neumskom notacijom, nijedan notirani pojački zbornik nije registrovan među raznovrsnim bogoslužbenim i drugim rukopisnim knjigama koje su datovane u 16. i 17. stoleće, a koje se danas nalaze u posedu bibliotečkih riznica kako na srpskoj matičnoj teritoriji, tako i u manastiru Hilandaru i u muzeju Srpske crkve u Sent Andreji. Nema također ni podataka o tome kako se pojanje u praksi odvijalo, ko su bili psalti i da li je bilo daskala, bilo Grka ili Srba. Nema ni u tragovima informacije o tome kakvi su se napevi upražnjavali i da li je uopšte bilo različitih pojačkih varijanata. Izvesno je da su bogosluženja u Srpskoj crkvi nastavila da se obavljaju i u skrbnim vremenima i na njima se bez sumnje pojalo. No jedini izvor posebnih informacija o pojanju pružaju nenotirani zbornici sa tekstovima različitih bogoslužbenih himni koje su nesumnjivo ispisivali i u praksi koristili pojci. Irmologije i stihologije, kako se nazivaju dati zbornici, imale su standardan sadržaj i u njega su uglavnom ulazili tekstovi himni koji su bili neophodni za sva redovna bogosluženja. Brojni zapisi i napomene svedoče o tome da se iz ovih zbornika pojalo. Evo na ovom slajdu imamo jedan od tih primjera gde zapravo već uz sam naslov stihologija na gospodi Vozvah imamo uputnicu da prvi lik pjeti načinajet. I u mnogim drugim rukopisima takođe stoje odrednice vtori lik ili pisar različitim bojama obeležava stihove, prosto ukazujući pojcima desne i leve penice koji je njihov redosled u samoj pojačkoj praksi. Zanimljive su i uputnice o načinu interpretacije određenih napeva, pa tako na ovom slajdu čitamo taže stihologiju, suje stih i sije, slatkopjenijem tihoglasno. Ovo je zapisao poznati pisar Gavrilo Stefanović Venclović u svom rukopisu koji se danas čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Posebno je indikativan i gotovo standardizovan način beleženja polijeleja, rabi gospoda, aliluja, psalamskih stihova i drugih bogoslužbenih tekstova pasapnoarija sa ponovljenim slogovima kao što vidimo na ovom slajdu i u naredna 2, evo naročito na ovom foliju broj 42 i ovde još izrazitije, gde zapravo vidimo da je sa ponovljenim slogovima pojac predstavio svojevrsnu imitaciju melodijske melizmatike. Pojac je, dakle, bez neuma ili drugih notnih oznaka, prateći slogove, mogao da se priseti melodije koju je zapravo znao napamet. Ovakav krajnje uprošćeni način podsjećanja pojca na melos koji je, dakle, znao napamet, potvrđuje tezu da se u nedostatku sistematskog muzičkog obučavanja pojanje prenosilo prevashodno ili isključivo usmenim putem. U takvom procesu bilo je potrebno savladati složenije napeve, kakav je zasigurno bio polijelejski izvođen na svenoćnim agripnijama.
Sigurno je, međutim, da osim melizmatičnih polijeleje i drugi bogoslužbeni tekstovi u srpskim stihologijama odražavaju uticaj kasno-vizantijskog pojanja. Nakon velikih seoba Srba sa Kosova i Metohije 1690. i 1737. godine, krajeve severno od Save i Dunava naseljavali su mnogobrni iseljenici drugih balkanskih naroda, pre svega Grci i Cincari. U brojnim gradovima ondašnjeg carstva oni su imali jake zajednice i prirodno je da su sa jednovernim srpskim narodom održavali bliske veze. Zajedničke su neretko bile i crkve u kojima su sasluživali, pa su samim tim delili i pevnički prostor. U nenotiranim pojačkim zbornicima gotovo redovno se beleže i dvojezični grčki i crkveno-slovenski stihovi, u prvom redu liturgijskih himni, kao što vidimo na ovom slajdu i ovde. Dakle, kao što vidite, ćiriličnim slovima ispisani su grčki tekstovi, praktično je transliterovan grčki tekst. Najčešće su zastupljeni, dakle, tekstovi tri svete pesme, hiruvike, kanona, evharistije, utvrđenih tropara i tome slično. Prisustvo grčkih tekstova u srpskim nenotiranim zbornicima još se izvesnije može dovesti u vezu sa ulogom koju su u poetičkoj praksi 18. stoleća među Srbima i u porobljenoj domovini i u Habsburškoj monarhiji imali upravo grčki daskali pojanja. Prve organizovane aktivnosti u pravcu muzičkog opismenjavanja srpskih pojaca preduzeo je mitropolit Mojsije Petrović, koji je u Beogradu osnovao školu crkvene muzike. U njoj su postvizantijskoj tradiciji i kasno-vizantijskom neumskom pismu srpske polaznike podučavali izvesni Gerasim, Nikola Logijat, poreklom iz Soluna, Konstantin, za koga se zna da je bio sveštenik u Carigradu. Kao učitelj u istoj školi tokom 4. decenije datog stoleća pojanje je držao i vatopedski jeromonah Anatolije, koji je iz svog manastira stigao sa 2 pomoćnika na molbu mitropolita Vićentija Jovanovića. Anatolije je po ugovoru koji je potpisao bio obavezan da svoje đake poučava ne samo o čitanju neumskih zapisa, nego i beleženju melodija po sluhu, što podrazumeva znatno viši nivo pojačke veštine i pismenosti, budući da su simiografska pravila tada još uvek bila opterećena takozvanim vine thesis ili teškim obrascima i hironomijskim znakovima, tamegala, simadija, hironomijas ili tamegala simadija, kako se još nazivaju. Istaknutu ulogu u afirmisanju pojačke umetnosti kod Srba imao je najpre beogradski, a potom budimski episkop Dionisije Popović, koji u svojoj kući u Budimu organizovao klirikalnu školu u kojoj je on sam predavao pojanje. Njegov biograf, Petar Rimski, zabeležio između ostalog i to da vladika, iako je bio Grk poreklom, nikako nije trpeo one grčke pojce, citat, koji bi po ceo sat pjenije kakovo kroz nos potezajući pojali. Kod njega se moralo tiho i čisto pojati. Završen citat. Svest o tome da je muzičko pismenjavanje budućih srpskih lirika veoma važno rukovodila je pomenutog arhijereja i u pokušaju da se za potrebe srpskih bogoslovija štampa neumski samoglasnik. Lično je mitropolitu Stefanu Stratimiroviću preporučivao tada vrlo aktivnog rumunskog jeromonaha Makarija, koji je u Vlaškoj već bio započeo sa štampanjem crkvenog pevanja prema običaju Konstantinopoljske crkve na vlaškom jeziku. No, iako se Stratimirović nije protivio ovoj ideji, on je nikada materijalno nije podržao, tako da štampano neumsko izdanje najneophodnijeg pojačkog zbornika srpski pojci nisu dobili. Uz grčke daskale početna muzička iskustva su sticali i prvi imenom poznati srpski pojci, učitelji pojenja u bogosloviji u Sremskim Karlovcima. Arhimandrit Dimitrije Krestić je od osnivanja Karlovačke klirikalne škole u njoj predavao crkveno pjenije, koje je pak on sam učio u vreme dok je bio krušedulski iskušenik od, kako stoji u jednom izvoru, grčkog daskala slatkopevca u Banovcima. To je jedno mesto između Novog Sada i Beograda.
Njegov naslednik u bogosloviji bio je iguman manastira Jazak, Dionisije Čupić, koga su karlovački đaci i pojci upamtili kao odličnog poznavaoca melizmatičnih papadikijskih napeva. Najzad, poznato je da se sa dolaskom vladika Fanarijota na srpske crkvene katedre nakon ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine u srpskoj crkvi ustalila praksa dvojezičnih bogosluženja. Pojanje na grčkom jeziku, pre svega liturgijskih himni, zadržalo se sve do 80. godina 19. veka u krajevima koji su bili pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. Potvrdu da su srpski pojci, posebno oni pri katedralnim hramovima, znali tekstove pomenutih delova službi na crkvenoslovenskom, ali i na grčkom jeziku, pružaju brojni neumski kodeksi, kao i već opisane nenotirane stihologije sa onim delovima koji su ispisani na grčkom jeziku. Sa pouzdanošću se međutim može reći da su pojedini jereji i monasi, poznavaoci grčkog jezika, posjedovali i koristili grčke bogoslužbene knjige, a među njima i one ispisane muzičkom notacijom. Evo ovde sam pripremila tek 2 slajda iz rukopisa neumskih, oba danas u fondu Biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu. Kao središte političkog i crkvenog života Sremski Karlovci će ujedno biti i centar obrazovanja srpskih služašćih, ali i centar u kome je obrazovana najnovija srpska pojačka varijanta, dozvolite da to sad kažem, a posle ću da obrazložim, poznatija kao karlovačko pojanje. Naime, pomenuti učitelji pojanja u karlovačkoj bogosloviji, a potom i svi potonji istaknutiji pojci, smatrani su zadugo tvorcima nacionalne pojačke umetnosti za koju se neargumentovano verovalo da je uprkos vizantijskim korenima dostigla nivo autohtone originalne umetnosti. Karlovačko pojanje je svoju legitimnost steklo i činjenicom da je prvi na evropskim osnovama školovani srpski muzičar Kornilije Stanković, uglavnom se u literaturi i u praksi on pogrešno naziva Kornelije. Čovjek se potpisivao imenom Kornilije. Dakle, da je ovaj mladi srpski muzičar na osnovu pojanja karlovačkih pojaca načinio prve zapise melodija evropskim petolinijskim notnim sistemom. Iz karlovačke bogoslovije potekli su i mnogi drugi, kasnije poznati srpski melografi, koji su bilo u rukopisnim pesmaricama ili u litografisanim štampanim izdanjima ovekovečili melodije koje su kao bogoslovi pojali. Svakako najpoznatiji i po broju zapisa najplodniji srpski melograf bio je Stevan Stojanović Mokranjac, poznati srpski kompozitor, koji je, baš kao i Kornilije, pored zapisa crkvenih melodija u evropskoj notaciji, ostavio iza sebe i sopstvene crkvene kompozicije zasnovane na melodijama takozvanog srpskog narodnog crkvenog pojanja, kako se to kod nas ova sintagma uvrežila. Kao predavač u bogosloviji Svetog Save u Beogradu, Mokranjac je imao i dodatni motiv da svoje zapise zvanično legitimiše, tako da je od njegovog vremena i sve do danas u osnovnom obrazovanju učenika u srpskim bogoslovijama osmoglasnik, Anastasimatarion, Voskresnik, kako ga već nazivamo na Balkanu, koji je uz brojne peripetije Sinod Srpske crkve prihvatio kao zvanični udžbenik 1908. godine. Pojanje se, međutim, u srpskim bogoslovijama i nakon pojave notnih zbornika, baš kao i u vreme kada ih nije bilo, učilo na prepotopski način, kako je to zabeležio jedan beogradski đakom početkom 20. veka. Učitelj pojanja bi mnogo puta morao da otpeva određenu melodiju, ne bi li je učenici, ponavljajući je, zapamtili. Ispevavanje melodijskih obrazaca po utvrđenom redosledu, njihovo primenjivanje u sprezi sa svakim novim himnografskim tekstom, dobilo je vremenom naziv krojenje, što je zapravo među srpskim pojcima postao sinonim za umetnost pojanja. Smatralo se, i danas se smatra, da je dobar pojac onaj koji poznaje i primenjuje fiksan redosled melodijskih obrazaca pri pojanju interpunkcijskim znakovima razdvojenih stihova svakog novog teksta.
Nažalost, u razmatranje se nije ni uzimalo pojčevo poznavanje ostalih osobenosti određenog glasa ili sistema osmoglasja u celini. Dakle, lestični parametar, struktura melodija, ritmička obeležja napeva i drugi elementi. Ovako uprošćena pojačka veština u kojoj nužno melodija prethodi i odnosi prevagu nad molitvenim rečima vremenom je označena kao srpska pojačka tradicija, zajedno sa repertoarom horskih kompozicija, čiji su tvorci srpski autori, pomenuti Kornilije Stanković, a pre svih Stevan Mokranjac, čije se dela crkvenog žanra najčešće i izvode u srpskoj crkvi tokom liturgije, naglašavam tokom liturgije, dakle ne i na ostalim bogosluženjima, pored onih čiji su tvorci drugi srpski ili još češće ruski kompozitori, kada je reč o višeglasnoj muzici. Krajem prošlog veka i naročito tokom 90. godina među pretežno mlađim srpskim vernicima iznova se, kao što je nama ovde prisutnima iz Srbije poznato, afirmisala jednoglasna pojačka tradicija koja se na širem pojasu Balkana, dakle u Grčkoj, Rumuniji i Bugarskoj, nikada nije ni napuštala u bogoslužbenom životu i koja se, premda nedovoljno preciznim sa aspekta nauke, ali sa stanovišta crkvenog predanja nedvosmisleno opravdanim nazivom, označava kao vizantijska. Interesovanje za učenje neumskog pisma i muzičke teorije, koje su početkom 19. veka utemeljila trojica konstantinopolskih deskala, Hrisant Arhimandrit i potonji episkop Drača, Grigorije Protopsalt i Hurmuz i arhivar Velike crkve u Carigradu, predstavljala je prateću pojavu obnavljanja interesovanja za predanjske oblike liturgijskog ustrojstva, koja u turbulentnim istorijskim okolnostima, koja su ovde kod nas redovna pojava, nije uvek nailazila ni na adekvatno, ni na krivično razumevanje onih koji za istim nisu imali potrebe, ali ni na uvek adekvatno i akribično predstavljanje od strane onih koji su iste zastupali. Više je horova u proteklim decenijama na redovnim bogosluženjima u gradskim srpskim crkvama, kao i pri manastirima, negovalo takozvano vizantijsko pojenje, koristeći pritom bilo bugarske, bilo grčke neumske zbornike, što su čuvari srpske pojačke varijante videli kao napuštanje sopstvenog pojenja zarad bugarske i grčke muzičke tradicije. Problem je ostajao isti i kada su kao referentna, notna, neumska literatura korišćeni hilandarski rukopisi, čiji su sastavljači bili Srbi, među njima i plodni kaligraf i melod Vikentije Hilandarac, rodom iz Niša i Srbije, kako stoji na ovom slajdu iz 1887. godine. No, ako se po strani i ostave estetska i psihološka vrednovanja pojačkog blagoljepija, i ako se na srpsko i uslovno rečeno vizantijsko pojenje primeni muzikološko-analitička metoda, onda se posve dokumentovano može zaključiti da je pravoslavno jednoglasno muzičko predanje na sreću još uvek jedinstveno. Sličnosti između njih su veće od razlika, a same razlike su prevashodno posledica dva međusobno udaljena načina notiranja melodija, evropskog, petolinijskog sistema i neumskog, kao i načina učenja melodije, o čemu sam prethodno u vezi sa srpskom varijantom već govorila. O tome da je u jednoj pravoslavnoj crkvi kojoj pripadamo bilo sa kog podneblja da potičemo, vekovima čuvano muzičko predanje kao sastavni deo crkvenog predanja, svedoče upravo pojane himne koje se mogu čuti u Žičkoj obitelji, ali i u drugim srpskim manastirima. Dozvolite da naglasim prevashodno ženskim, budući da se u Srbiji upravo u ženskom monaštvu pojačko blagoljepije posebno neguje. Pojući molitve jednim ustima i jednim srcem, razumećemo jedni druge, makar ih proiznosili različitim jezicima, sve do onog poslednjeg nezalaznog dana kada će svi koji se udostoje zajedno pevati pesmu novu, kako stoji u Otkrovenju Jovanovom. Zahvaljujem vam na pažnji i ne zamerite na ukradenim minutima.